Amaika hilabete, amaika horri, amaika saiakera. Bengoz gauza naizen esateko dauzkadanak era egokian adierazteko. Beti bultzan gaituzue iritzeak ematera, arazoi aurre egitera. Baina ulertzea nahiko nuke hartu nituen erabakiek oso bestelako bide batetik eraman nautela, eta ezinezkoa zitzaidala ezera aipatzea. Orain kontatuko nizkizuke hainbat gertakizun. Zenbatetan ikusi zaitudan, bertatik baina urruti. Zenbatetan ihes egin diodan zuri besarkada bat emateari, beldur nintzelako zureganatuko zenituela nire urduritasunak, kezkak, ezinegonak. Halaxe zen, bizi poza eman beharrean zama bat gehiago. Lehen gutxi bat zenituen. Espetxean daramadan denboran, algara ederrak egin ditut hainbat konturekin. Gauza gutxi behar dut pozik sentitzeko. Askotan amestea bera ere, nahikoa zait. Aspaldiko lagunak ere bertan dira. Eta bai, zitaz ere hitz egin didate. Eta nire baitan, utxune bat bete gabe geratzen da lokutorioetatik itzulitakoan. Zure begirada behar dut, haserretua bada ere. Zu berriz ikustea. Ene besoak, ene begiak zurekin batera. Bizitzak ezinbeste zapurtutako gure arteko katea berregitea. Behin eta berriro. Luze joango da gu berriz etxean elkartzea. Bitartean, badaukagu aukera horma tarte honetan aurkitzeko. Badakit bidaia luzea dela, neketsua, baina itxarupen aukazu. Bazen gara jazta. Bai, azkenean amaitu dut. Eta zin egiten dizut, ez dela azkenengoa izango. Musu eta besarkada erraldoi bat zuretzako. Eta jakizu, nik ere maite zaitu dara. Bihotz-bihotzez, Mikel. Soriako espetxetik, Mikel Arretxe Salbide.
Arratsaldeon guztioi, ongi etorri 6. Gipuzkoako Open Sariko bigarren jardunaldi honetara. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la segunda jornada de esta 6ª edición del Premio Open Guipúzcoa. Vamos a empezar con la final de 400 metros libre femenino. 400 metro libre emakumeetan lehenengo kaletik Sofía Conde. Bigarren kaletik Carolina Sofía. Hirugarren kaletik Carmen Pera. Laugarren kaletik Naya Garrido. Bosgarren kaletik Junkal Cuñado. Seigarren kaletik Lara Katarina. Zazpigarren kaletik Lide Marquet. Eta zortzigarren kaletik Mirari Goenaga.
Denborak ofizialak dira. Los tiempos son oficiales. Urrengo proba, 50 libre gizonekoetan, 50 libres masculino, final B, lehenengo kaletik Lucas Clemente. Bigarren kaletik David Bal. Hirugarren kaletik Ibai Isasa. Laugarren kaletik Eneko Garmendia. Bosgarren kaletik Alberto Conde. Seigarren kaletik Odei Eskamendi. Zazpigarren kaletik Marcos Alonso. Zortzigarren kaletik Iñigo Gil. Dale.
Dale, cerca de ti. Denborak ofizialak dira. Urrengo serian, final A, lehenengo kaletik Enaitz Goñi. Bigarren kaletik Borja Reynoso. Hirugarren kaletik Unai Zubeldia. Laugarren kaletik Iker San Nicolás. Bosgarren kaletik Martín Gómez. Seigarren kaletik Imanol Ezeiza. Zazpigarren kaletik Marc Llinás. Eta zortzigarren kaletik Albert Piñol. Berrogeita hamar metro libre nesketan, 50 metros libres femenino, final B, lehenengo kaletikan Adriana Ochoa. Bigarren kaletik Libe Gazakorta. Hirugarren kaletik Garazi Etxeberria. Laugarren kaletik Delia Rodríguez. Bosgarren kaletik Irene Sagarna. Seigarren kaletik Olaia Gaitan. Zazpigarren kaletik Lucia Esquitino. Eta zortzigarren kaletik Joana Agirre Gomez Korta. Denborak ofizialak dira. Denborak ofizialak dira.
Final A finalean igeri egingo duten igerilariak, final A, lehenengo kaletik Odei Cabrerizo. Bigarren kaletik Fausto Angelone. Hirugarren kaletik Igor Arrigain. Laugarren kaletik Jon Goñez. Bosgarren kaletik Xavier Nanclares. Seigarren kaletik Asier Iginiz. Zazpigarren kaletik Oierra Izagirre. Eta zortzigarren kaletik Ander Paez. Denborak ofizialak dira. Los tiempos son oficiales. Urrengo finala 200 metro bular emakumezkoetan. Final B, 200 metros plaza femenino. Final B, lehenengo kaletik Anetik Aroa Azkune. Laugarren kaletik Ane Etxebarria. Bosgarren kaletik Ilargi Sarria. Seigarren kaletik
Bigarren kaleko igerilaria deskalifikatua izan da. La nadadora de la calle 2 ha sido descalificada. Metro bizkar gizonezko finalekin hasiko gera. Empezaremos con la final de 100 metros espalda masculino. Final C. C finala. Lehengo kaletik, Oyer Marimón. Bigarren kaletik, Gonzalo Ortega. Hirugarren kaletik, Iñigo Llopis. Laugarren kaletik, Marcos Alonso. Bosgarren kaletik, Gorka Zarraga. Seigarren kaletik, Aitor Díaz de Cerio. Zazpigarren kaletik Alejandro Sota. Eta zortzigarren kaletik Enetz Gómez. Go feel the heat, the sweet vibration, 'cause we are about to ignite, and we wanna go out tonight. Stand on the ground, move it all around. Stand on the ground, jump, 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 move it all around. Tap, 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 tap. Stand on the ground, jump, 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 jump.
Denborak ofizialak dira. Los tiempos son oficiales. and I'm ready to go. Check out my ride, girl. But don't touch my radio. B finalean, final B, bigarren kaletik Javier Albiz. Denborak ofizialak dira. Los tiempos son oficiales. Final AEan, en la final A, lehenengo kaletik Kepa Aldekoa. Bigarren kaletik Unax García de Albeniz. Hirugarren kaletik Imanol Ezeiza. Laugarren kaletik Jon Mujika. Bosgarren kaletik Matxin Zubeldia. Seigarren kaletik Albert Piñol. Zazpigarren kaletik Asier Bermejo. Eta zortzigarren kaletik Iker Agirre. That's right. The concert. The concert.
to the sky. The bass drum, the groove at the concert. The bass drum. Denborak ofizialak dira. 100 metro espalda probaren ondoren sari banaketarekin hasiko gera, lehenengo eta zazpigarren proba bitarteko irabazle guzti horientzat. Empezaremos a dar los premios una vez que acabe la siguiente prueba. Por favor, estar listos. 400 libras femenino, categoría infantil, Carmen Pera, Lara Catarina y Carolina Sofía. Categoría junior, Naya Garrido, Juncal Cuñado y Ainhoa Baki. Categoría absoluta, Naya Garrido, Juncal Cuñado, Carmen Pera. 50 libre masculino, categoría infantil, Ibai Sasa, Odey Escamendi, Aimar Cabrera. Categoría junior, Unai Zubeldia, Alberto Conde, Marcos Alonso. Categoría absoluta, Martín Gómez, Iker San Nicolás y Manuel Ezeiza. 50 libre femenino, categoría infantil, Delia Rodríguez, Olaya Gaitán, Adriana Ochoa. Categoría junior, Irene Pera, Erika Domitigla, Ane Iraizos. Categoría absoluta, Petra Visa, Txell Domenak, June Izarbe. Seria prestatzen dugun bitartean, jakin dezazuen, 100 metro espalda gizonezkoetan irabazleak ere bai, etor daitezela gero, infantil kategorian, Matxin Zubeldia, Iker Ariño eta Oier Garzia. Junior kategorian, Unax Garzia del Beniz, Asier Bermejo eta Iker Agirre. Kategoria absolutuan, Jon Mujika, Matxin Zubeldia eta Imanol Ezeiza.